Bang Chandra, ayah long cukup trip kah nak gua bak mak lu. Nah cara bak ro ni. Nyan. Meo nyan. Gampang dah cara di. Empat. Nyo cara po ayah ro ke. Dan ilung bertanggungjawab. Apabila ayah ro kana gua, long jut ke ayah ro ke. Cik yang bak mak ro ke. Jut long ke ayah ro ke. Yang empat ayah ro ke. Kah, ha. Nampak ayah ro ke. Yang empat mak ro ke. Yang empat mak ro ke. Yang empat long. Kah. Jino tates bersapat tak e. Yang ayah ro ke, mak ro ke dan long. Cita tes bersapat tak e pum sapat puhan. Apabila mensapat berarti ayah ro akan gua. Apabila hanam sapat, hana pun coba-coba ke gua. Dan long bertanggungjawab. Apabila ayah ro kana gua, gua long dia ayah ro ke. Kah. Ya, enggak. Berarti mensapat. Ya draw ke dan long mensapat. Nyan ya draw ke akan go. Dan berarti go ayah tu, coba-coba kalau laki adik. Hai kan bikin ni nyo rame dah adik. 20 pun jum suah kami juga. Nak dengar?